Tukaj leži veliko smeti, televizije, hladilniki, računalniki in še veliko več. Elias iz Belgije si prizorišče ogleda z Mikeom, zato da bi izvedel, od kod vse te smeti. It comes from you. It comes from Belgium. It comes from Norway, from Holland, from Germany. Slovenci vsako leto odvržemo 30.000 ton elektronskih odpadkov. Skupaj z ostalimi zahodnoevropskimi državami in Ameriko pa jih v afriške in azijske države z ladjami izvozimo do 50 milijonov ton. Velik delež prav v Gano. Tu jih otroci na nevarnih odlagališčih žganjem sortirajo in tako izločijo uporabne dele. Žice, v katerih se skriva baker, pridobivajo pa tudi zlato in srebro. But as you can see, there's so much smoke here, and that is heavy metals, very toxic smoke. And the children inhale, it goes into their body. And these are children whose lungs, whose hearts, whose brains are still developing. But now they are being endangered, and a lot of them would get cancers and a wide range of diseases. Toda otroci morajo opraviti to delo, da lahko zaslužijo za hrano in svojo družino. I'm not happy to do this work before. If I break this thing and get metal, and I'll go and sell and get money to go and buy the food and eat or to go to school. Okoljevarstveniki opozarjajo, da je največji problem še vedno nenadzorovan uvoz elektronskih odpadkov. Če prepovedo še tega, si bodo otroci morali poiskati drugačen vir zaslužka.